SKTV group Nongthombam. Welcome to the Manipur Files, a journey through the past, present and future of Manipur. NSN IMG General Secretary Adugalengaka peace process the Wari Sanaba Matamda Chief Negotiator, Chief Political Negotiator, Oriba Tungaileng Muiba Ngasi Chahi Yankai Helabugi Matunda, Maki Pongafam Lamdam, Ukrul District Somdalda, Lakre, Ukul District Tunglaba Matamda. Utulgi miyam na mahaku yam na haraw te yam na okpa miyam na tengnare adubo mahak chahi khari yam ba 90 plus mariputragi matakta helaba ama oibna masagi pibam khara song no ubagi mamitai aduna mahak support ka loina mi ani na karina support toroga satpa natraga yam sangna sakat orga de wheelchair da satpagi visual su miyam na dum ukre aduga mahaku haraw te yam na okpa ka loina haraw te yam na okpa loir matungda koi TNL ground su haraw te yam na okpa sigi manung channa Miam give a public meeting the Chingus Panto Kibalere, Aduka Maka Tarakpada, and as I am give my Kati Makoi Oiba, Kugi Messers Habatare, Madu Tadro Posulere, Aduna, live Wafum de Mahaki, Chahi Yankai Matunda, and probably Magna 1964 Adudagi, Manipur Tado Saki Butare, the Madude Patargadi, Chahi, Humpugi Matunga Habatare, Mana Manipurda, Lak Habatare homecoming, Moyum the Lakpagi. Wapam Sina, Magic Types in Mamma 2010, Sulana Honaki, Adubo Matamduda, Manipur Lengana, Manipur then Akugi ceasefire extent of Ulate, Chanability Maduna, Lakpayaro Habaki, I think Balek Matung Sida, Hosimo, Lakpasi Masi negotiation, Lengaka 2015 August Kitang, the framework agreement signed on Naraga, Madugi, Warushanama Propangam Dana, Stale Benam, Oina Chahitarasi, Warushan, final settlement Propangam Dana, Palaga Levudugi, Manungchana. Yahanab के दमकता मसी गुस को ये क्या है बता goodwill जैसे रमोइना emotional जैसे रमोइना symbol रमोइना है बता रहे हम हाक्सिम सोमदलदा ना तरको उखरुलदा लागना बगी खुदों से आपसी Minister of Home Affairs के मायके तक लेंगा के मायके तक सिंबी रपो इगदर बिरा न तरगना हारी बा political process से दा मसाई की नागा peace process है बता रहे हारी बा process से दा shift अमा अहोंग अमल ला आबरा लाग पुदरा मरम ओरगा महाक्सी महाके पौन लोंदन द सट पफाव बदे यह लाबरा है बगी Tongan ba wahang sing duni aduna masigi direct wahang sing amadi masigi mari lena wahang sing asigi matang sida khana ne nabda makta ngasi SKTV ki studio link sin deliver si aham tada Manipur lenga ki Chief Secretary Obiramba Hanagi former Chief Secretary retired IS Oza NABAKISHORE News dan Vishwat Ramnokchari welcome to the show appreciate you joining also joining us Dhanamanjuri University ki Political Science ki Associate Professor Dr. ARAMBAM NONI Oza NONI Vishwat Ramnokchari welcome to the show appreciate you joining too and also joining us Manipur University ki Economics Department ki Professor Dr. CHINGLEN MEISNAM Oza CHINGLEN Vishwat Ramnokchari welcome to the show appreciate you joining too ahan base Oza NABAKISHORE ki open tok jagi Oza NABAKISHORE ko maina thami pi ai Tungaileng Muiba gi NSN IM gi General Secretary nataga makoi GPRN gi ato ki lonser habita Prime Minister sigi maki homecoming habita mayum dalak pagi journey si masi symbol of goodwill gi symbol amo ina lengang na center na select pa main ubibra nataga political process da shift amma lak pagi mami ma tabo ina ubibra ko thambir ras masigi koi ge muibana Manipur da somaru na somdal dam so ukhul lak pagi se masigi kenosi koi naina matam da context se haitare ko historical context su chitang chorak pa koi na yamun nadi khangbu na te koi na khangbu khadang share tok jage hari bako Smaina Naga gi nationalist movement haigadra Naga nationalism sagat pase 1925 ka swai sida after the Second World War sida Manipur dagi Nagaland dagi hojiki First World War sida mase Europe ta kaida land British na uduna land songna ba porter ohen ba thangai sengbai de khoi sai dagi Manipuri chaliba kuki or su natraga Nagaland is a living Kulai Paragon, Kafan Manate, by and large Makoji, a porter or in a scene, ruin have seen a Halibuko. Aduna Makoin Mapande exposure of Malayrua, Sigi Halakumatung, Sida Makoge, Lumdum Sigi or Makoge identity, culture, Masime, Hamsis, Hagan, and Navage Panaga movement among Saranga Horokoma, Layana, the Maiton of Quentin. Man Naga Club ay naman semi kaya na dumay tong hay Koima ka swana Koima ka sway sida adon iban Simon Commission ka lako matam sida masagi Nagagi music na jigi Mr. Simon unaba kona ba makoy rights amasung makoy lairiba culture natraga makoy territory sigi matang da demand of kopay matang masarang na hirap palli ado asigi matong da sum lako sin na maroy badi turning point or si India na
independence phangaba matung sida ngasai gi India gi part amo oina Nagaland se sum treat tawre dana ko ada Nagaland se treat tawra matung sida just ikui dana kind of phijuona lit tawba dugumba naga gi secessionist movement se hore hariba sigi mathang laksin 1950s 556 ka sidi ngasai gi naga hostile ga na koina nga ngoi ngare tawba dumai ton movement se khulai pai basi ban Manipur gi Tamenglong khangde Ukrul khangde smai tawna adum lay basi sum hore hariba masin namthana bai damta Bharat Sarkar na thangai sengwi 1958 ta Ojiki Armed Forces Special Power Act inek toraga Manipur da Nagaland da sana bo hawre bane ariba matam se da mete insurgency gi di hawdri 1958 pau sida mete gina laisina kari hain maru bari thangai sengwe di tho karma khoi mayam da phong is 1979 ka 78 ka swai da ne ariba ko ada yamna critical oi badi nagagi sigi sigumba secessionist movement sida asoba ngasai milestone already 1975 ki Shillong Accords in heriba Shillong Accords se sign tawbo matam se da masiri yariba provision se da maruaina jiki muiba hoi kari hoisina mase ekoi na phangbam thokko rai kari poto yaugde haina moi se sum yada ba kangbu ne heriba yada ba kangbu orbadagi 1980 ka swai da NABAKISHORE se mase sengbi matam se da say moi socialist ki ideology communist ki ideology se sum khara yawba adana NABAKISHORE su amu khara leraga amu kari haini khaplang group amu su IM group haidana ngasai gi moi ani thong khai khaidok na gare riba madura koina sum history the ten naina matam se da makoi faction hek torko matam se da atopa faction ani se sum hatok na ba khotok na ba aduna casualty si amna leyena dumai dona koina thengnai si mathang lai ko ada masida turning point or is 1997 gi masida makoina kari hani ceasefire ama kano to we hariba ceasefire se most probably hojiki kari hani Netherlands gi ra kano to bra Bangkok gi to bra 97 dane ahama kano to risi wari sa bagi ceasefire na NSNIM ga kano to no risi bu hariba aduda gi so mathang lakpa sina ngasai aduna kano violence ti koi tokre adu mokpo several rounds of negotiations ya mana foreign country da satpa khotna ka sum tawrami hariba matung dadi negotiations se India gi territory manung da lakpa gi wafam lei gare ko aduna yamna kano historic origina 2015 gi ngasai gi mogi framework agreement tarokwa ko simai tongna sum lai ada ngasai gi yana da bodu budi khoi mayam loi khange ngasai flag gi matang na separate constitution gi matang da NABAKISHORE demand tawba Bharat Sarkar na madu yada ba ada Manipur da maruaina yamna relevant already NABAKISHORE gi one of the the major demand se Nagalim natraga greater Nagaland semba madu Manipur da Naga inhabited area se mase makhoi ga integrate tawraga territory ma semba ada Manipur gi territory kai ba yaroi highway wafam simadi koi Manipur gi leiba praja khuding mo sum phongdok ton lei aduna more or less high matam se all along se ngasai gi Manipur gi integrity kai ga da wor ga di aikoi masi yaroi haina thum maitai gi site gi sum lai e hariba ko aduna at one certain point of time that hojiki Congress na lorokpa Congress party na Sri Okram ibo Chief Minister oina mai lorokpa decision sida Congress se anti naga oiba anti NABAKISHORE oiba adugi perception je hojik su leidi hojik continue tawri ko se hojik smaina sum lai phare hojiki Sri MUIVAH'S se sahi 90 plus lai re na tare magi he is at a very advanced age magi punshi gi kari haini aroi ba tangkak haitare ko sida mana mayum da lakpa magi khun phomdan da lakpa si yamphai masi mipung khuding makini aikoina ahal rok matam da karim da aikoi gi wish se ai po ibalam do dai si jage haibasi mi pom khuding gi apam ne hariba adu hena significant oribadi mana lakpase community khuding mona welcome torpase kuki gi site gi su welcome toba meite gi site gi su welcome toba naga gi de zum ya mana su welcome tore ko madugi welcome tobusina aikoi mayam si amuka hena unity leba aikoi amatu oi haibasi adugi lambi da puslakna badasu khajik tang di aikoi mayam si Manipur gi unity si sagat padasu khara masi kada gadra khali ama aikoi nungai badi maite gi CSO su yaung na mabu welcome to wi kana hariba kholi basi koi yam nungai aikoi naga si
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒ ꯃꯩꯇꯩꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯣꯠ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯠꯇꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯁꯥꯒꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔꯁꯦ ꯁꯦꯝꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯤꯡꯖꯦꯜ ꯃꯥꯟꯅꯔꯒꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯥꯒꯥꯒ ꯃꯩꯇꯩꯒ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯨꯀꯤꯒ ꯍꯥꯟꯅꯁꯨ ꯀꯨꯀꯤꯒ ꯅꯥꯒꯥꯒ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯃꯁꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯦꯅꯤ ꯀꯥꯏꯟ ꯑꯣꯐ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯕꯤꯖꯨꯋꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯇꯤ ꯑꯦꯁꯔꯠ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕꯅ ꯑꯦꯁꯔꯠ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯃꯅꯁꯨ ꯃꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯁꯇꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯛꯇꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯦꯁꯔꯠ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯑꯗꯣ ꯀꯜꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯑꯦꯁꯔꯠ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯃꯤꯁꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟꯗꯤꯡ ꯊꯣꯛꯄ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯁꯨꯝ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯣꯚꯔꯑꯣꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕꯩ ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯃꯤꯁꯇꯔ ꯃꯣꯏꯕꯥꯅ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯋꯦꯜꯀꯝ ꯇꯧꯕ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯄꯥꯡꯒꯟꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ CSO ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯀꯨꯀꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯋꯦꯜꯀꯝ ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯜꯂꯤꯕ ꯗꯥꯕꯤꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯡꯂꯤ ꯔꯥꯏꯗꯔ ꯊꯝꯒꯗꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯤꯇꯤꯗꯤ ꯀꯥꯏꯕ ꯁꯨꯡꯌꯥ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯦꯁꯦꯖꯁꯨ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯧꯍꯟꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯑꯩ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯔꯥꯎꯟ ꯊꯝꯖꯒꯦ Okay, ꯄꯨꯟꯅꯃꯛꯅ ꯋꯦꯜꯀꯝ ꯇꯧꯕꯗꯨꯃꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯔꯦ ꯐꯖꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯔꯣꯝꯗ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯃꯃꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯥꯍꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯔꯥꯏꯗꯔ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯒꯗꯕꯗꯤ ꯁꯣꯏꯍꯜꯂꯣꯏꯗꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯁꯤꯗꯤ ꯀꯥꯏꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃꯗꯤ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯉꯥꯡꯅ ꯆꯠꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯅ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯏ ꯁꯄꯣꯔꯠꯁꯨ ꯎꯠꯂꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯋꯦꯜꯀꯝ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ ꯖꯤꯂꯤꯌꯥꯡꯔꯣꯡ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦड ꯐ꯭ꯔꯟट ꯖꯨꯞꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ एंड तुंगालें मुइबा मस्ट एपोलोजाइज टू द पीपल ऑफ मणिपुर है वफम फाउबा नुमित खंड की ममांग थोलकपा अखोगी प्रेस नोट अमद हाइकिब लेरे माना यामना साथी मोहंगदा मियोय कयामा नागा की लीडर मैम कयामा हाटखिबा मिसे मैम हाटखिबगी न चिंगबदुगी दमकता सोइखरे हाइना एपोलोजाइज तगदबने है वफम न चिंगबसु तुम फोंदोकपदि लेरी अदुना हाइरिबा मैमसिंग असि यंगुरगा माना चही यामकपा चही 90 प्लस लाखपसिना मरम ओरगा कोई सेंटर नसु MHA नसु मासे सिंबल ऑफ goodwill gesture amoina masi lahanbu oigeduribra natraga political director shift amma lakbra aduna laiba khongchasi just a personal desire amage last wish amoina lakpa personal journey when yengaduriba is this a personal journey or is there any political affiliation in this journey have you wahang duni masina anuba hanadagi phumjalagal lairuraba koi separation gi irangi डिवीजन की है तार डिवीजन की वाखलोन में हम तो नौना जर्मिनेट तो होंगे मरुना वैली दा रिएक्शन में हम लाखनी का ना कोई मपान की मीडिया सिंगना अदम स्पेकुलेट तो बत थेना जाए तो मधु मक्ति ओइदी है बता इंस्टेड मधु की ऑन देना बता ऑन द कंट्रारी वैली की मयाम से ना सपोर्ट तो होगी मम्मी ngasi मक्सिमम तारे तो ना आई उजान होनी तो लाचनी उजान होनी मसे दा पर्सनल जर्नी होनी यंगा तो रिबरा अंतर का पॉलिटिकल जर्नी होनी यंगा तो रिबरा हंदा की सोमदल कोंसा जी कमाई थम मसी राज अनिमक अदुम यावी करिगिनो हाइम तुना 2010 की अदवाई ममांगैदा अमुखक्सु ट्राई अटेम्प्ट तो मतमसिदा मतमदुदि अखोइगी कम्युनिटी पर्टिकुलरली वैली अमसुंग NSN IM की एस्पिरेशन सिगी मरक लेव कम्युनिकेशन से यामना हॉस्टाइल ओइबा अखोइगी अमलैबा अदुगी मतम दु अखोइना ट्रांसफॉर्म तौगरे हाइतारे होंगखरे अदो अखोइना हाइनबदुनी पॉलिटिक्स तदि ngसाइगी मागी मीनिंग्स मागी नुआंसेस मागी रिलेशनशिप तुम लेप्तना रीइंटरप्रिटेशन तो रीशेप तो हाइबसिनेबा अदो अखोइ हौजेक टोकेल आंसर तुंगालेन मुइवाना खोगी महाकी हौरकफम दहलकपा से दैसिदा मयाम सिना हाना लेरंबा खोई टेंशन मयाम से उहंदना उनबा चटपा दैदी फंक्शन दि यावबा सिगी लाक्ट्रिंगैदा हाना गुडविल गी communication मैम तो बसी civil society के level अखोइना खंगनै हाइतारे अदो एबो ओरगदी symbolically is यामना meaningful ओय अदुगा political methodology दसु सिर्फ खरा उरे हाइबसिमा नाहाकिंग सिकी title असिदा justice खरा तौजनी असुमना अखोइना खनबदा NSCN IM की मागी fundamental political objective and political premises है अदुंगै 1916 अमसुंग 1928 साइमन कमीशन द राइट टू सेल्फ डिटरमिनेशन की पीबा कोर एथोस तो अखोइगी मणिपुर रोम द लेबा नागा सिंग सिदा ना हेना खरा हेना मदुगी रिपोजिटरी ओरगा लेहौरे हाइबसिमा अहान रीडिंग ओने थमजगी ओके मरम अदुना हाउजिक हानदी पॉलिटिकल की कैपिटल असे होगी NSCN की political capital as a Dimapur way na lawragasu it is going to shift towards
the kind of northern side of Manipur. Sima khun ubu phangi. Adu ya hayer ado. Masima way. Adana housing sikari gino haiba matam sina ngasai framework agreement 2015 the period content siga agreed position of NNPG 2017 siga polls a partner. Adana tension within the format of Naga politics is very evident. Sidi kanam tana deny to biaro. Maramadana handaki okrulge khongchada se yamna symbolic way batana. It's an acknowledgement of the shift also. Aduna sida yamna we hene meaningful or is na valley the labor aikoge civil society haigadra akoge public intellectuals haigadra mayam sida akoge naga ki politics thazaba mayam sina yorak pasi wari shaba horokpa akoge makoge aspirations communicate to horokpa hanana communications ji tawdabida politics to haujina communications ji tawraga politics anuba shift ama mieng ama uba mashi ai khoidadi ayun khanbada is a hope also that there are rooms for dialogue, there are rooms for negotiation and understanding. Sima aduga home subo from the yeng zabada howjik the visual utpiri basi yeng bakanda you can see the legitimacy also. See khoigi electoral political party in the laga wangang bagi nyamtin badugi format to nateba. It is very much rooted in the aspiration of some community, some political community who are aspiring to become something. Masigi mami to ding a sigi ora sidum ubo pangi habatari. Masai koina community amoni yeng manataba as a point of analysis amoni yeng matam sida fairly it is the response is very extensive. Response extensive oi batanatana you can see the aspiration the excitement of the uba phange angang sing ahan sing lak nuksha phammiba so adu ragadi akoigi north east side bangasi khangnari ba lam asida akoigi right to self determination gi aspiration si at least NSN IM gum bana chathreiba campaign asida di mayek sena makoina palli masi khudam oina harakan sida ngasi akoi ras su sai happy pan biki aina su khre na hapchen janing basi message of the chief negotiator haidana ngasi che phongama chezai ma hairi bangasi phammi ba bakshi ground sida bakshi ground de TNL ground TNL ground sida yele masigi chezai se khoina de au khru da lei basing the request araga photo kapa tharaga khoi ju kharang na program si lakte pa ja hoye masida wafum khre yawi masida hairi si 2002 the Netherlands ki Amsterdam the peak communique say between the government of India and NSC and IM is going to be historic for all the times to come. Karigino have 2002 sida government of Indiana Naga hariba community as a society as a Britishness who concur toramde aduga Indiana su concur tokibalaiti Barmana su tokibalaiti haidana yaki haibasi yam kan pukhali aduga 2015 ge framework agreements amuksu mupalli masidana Naga gi unique history is there government of India acknowledged tawi haibasine maramadana aikoge on respected to England muivana pukhali ba maki message of the chief negotiators the yam kan pukhali basi sovereignty and the national flag of the Naga and the constitution is non-negotiable. Kama ko lago what may come. Okay. Hai basi I hayo. Adana masi symbolic oiba statement namani haina kanawom na ubasi ai adugo aina ngasa haije ki ba 1916 1928 1920 1947 the Naga independence lauthokpa 1951 the Naga plebiscite to ba punamak sigi real repositories e NSC and IM na hujik oi hai basi on ground it looks like that karigino haiba matam da dinga say NNPG ga didi within the framework of the Indian constitution negotiate tawrani haibase 2017 ye agreed position da yam sen yawa aduga hujiki piriba speeches a messages the sumaina su iba aikoi gi 1975 ki peace accord ta aikoi gi government of India gi constitution acknowledge tawruba amasung atopa aikoi gi hana gi NNC gi 1947 amasung 51 gi ethos ri haidorok pasing se aikoi na traitor amoina treat tawgani haibasisu mahaki
wafam sida palli aina uzabadadi symbolically it is very very important for NSCNI and there is a shift also last mana ibada 6 decades ki mamang da ma movements yaugi bani hairi adana 6 decades ki matung da 5 decades ki matung da hana ma ki pongnapham khungang da lakba maduga mana mi sing ji reach out to bagi perhaps aroi boy nang tang honaram bagi mami adu tai hoi mahak han ore adubu mahak han oraga su NSCNI gi larger chunk of leadership da magi aspirations si makha chathaning ba adugumba yam chawba section ma leram gadra haibagi mami ase ngasiki khoigi magi messages da mami ta ba haitare aina rasta sigi wafum ji da haining ase haujek sigi shift amasung symbolism asida kadai dum di yauri madudi aikhoigi manipur kai ba yaroi haiba adumba political aspiration da thajaba sing sis alienate tawdi nga sigi mi pham asida makhoi shu ukhul da phammi irang ledana chatpa yadraba sing do chatpa yanana ba certain level of understanding am kadai dum purak pasu mali aduga madugi safety and security is a communitarian level da pina bagi mami do tai so a lot of students are also reportedly were there in the gathering. Adana, this is a good development. More of the Adaina Khanjabadadi, my hypothesis, my expectations are that Masigi homecoming say 28 November ho Manipur the Laini Hairimina. November October sorry October sida 20 October Laini Haibisre the he and hena magi leadership young leadership le horiba next generation leadership to reach out tawdana Manipur sida karam haina khoi hena tangdu laithana lemina ba yagadagi haibasi haihaningi wahari sanhaningi aina amakadang hapchening basi constitution ama nagagi piba aduga flag ama nagagi piba haibasi government of India seems to be very unwilling adana masigi wafam ji leirabanina mani nagagi political aspirations ji hoigi honorable conclusion ama the laksi haitaragati Manipur gi integrity the leri but hoigi aspirations siga yamna takefully akoi negotiate tonobam changi na khali so that the communities can start to live together in a very amicable way adana adugi room do NSCNI gi haureiba leadership singin ubiraga ethnocentric oiba laws mayam sembagi wafam identity gi wada ngangbagi wafam sing lak pasina khudamana naga constitution naga flag haina sum chatpa matam jira akhoi gi overlapping of a space the lady ba community sing marai bhakti kari oiga gi haibasizo I think this is high time for the Naga NSCNI leadership to rethink over so that the communities in the northeast region can peacefully coexist samai thamjai okay yamna symbolic oiba and also koi gi shift to su khara makai di portrait of the political movement sida hong khara la na jump amala habagi min to badu makal gi journey amadi oi adugo mahan ahal work pana maram oraga mahaki ahal work pagi mahaki last desire hagadra adu ama wish ama pangan ba man bagi mami se dumak tai habi hom dunia duna mathang jo jasing da jasing lai ba hum di ngasai gi 2015 gi August ki tang hum da framework agreement sign tawnare adudagi hujik si sahi tara hiale hapta sahi tara se ta framework agreement da sign tawna ki butugi makha tarak pasida masi materialize tokdre thabot on thuk pangamdre adana final settlement laktre adana mamang chahi 2024 ki November ki tang tare ta chi ma thoi che thok matamda su chief negotiator thongaling muibagi ma ke di thro pachi ni madu da hairi si sahi tara phazalak pasida hujik phau pasida settlement laktre me na stalemate am leri se gi stalemate se break tonu ki to makta international na traga third party intervention am mathok tai habi ofna sing ba hai tare aduna ngasai 2019 gi hojiki tha mak hai tare 2019 gi October ki tang 13 da aroi ba talk hai tare roi ba wari sana boina final negotiation oina NNPC su yauna aruga NSNIM su yauna MHA ka wari sana ki ba nik lawba Manipur ta mayam ja dharna phamdana Manipur ka han ba yaroi hai dana yam chauna rally ke sat ki ba du mathani October ki tha adu hujik leri ba tha jani October ki tang 13 2019 da aroi ba talk among natraga between these three groups hai batare MHA NNPG NSNIM wari sana gi bani maduda flag amadi constitution ki demand to number morega madu statement orgale hi bani to masig statement se break tonu ge damakta international ke third party intervention yaw den November 7 2024 da hai gi bulare madu mayam to gi yam different oi mong da hadi yam stubborn oi demand am leina hujik se mak mayum da MHA ne chatpa aya bam pirak hoi ma manu 2010 na pirak bisu lere aduna kitang apaba mayo na ma da ship chauna ship ama change lakpagi mami oin ubi bra kamai thambi ko yum si ko pokham mai ta
masi koina phana yamna phajaba koi building da yumsi hojik charaga su nongai ba koi yum ma sadar madugi manung tummaga su tumma matam da mangba mangse masi ari ba yum do dum mangbane agi pokpam aduga agi madugi khori nauri haitare ta gi mpham je adum si swai sidani koi gi pongna pham ima nangumbi nangwandagi henba laiti kan ko isi da yawrisi adi sa phanayam da koina tungna chatlurasu iroi lebdi kai de tai aigi pongna pham namdam haisi si amroi aduna madugi khogi aroi ba matam magi punsigi aroi ba matam haitare si nakshilak ba matam sida madugi amutang de khoi yumda chatke ko mana yumda chatke ko khanbesti kuidi kuire natra mamang do thokidre adu handakti apuna maki khogi mayam sigi support ka loina community puna maki haitara irrespective of its magi political affiliation ki kari wafum loina thadok naraga mangonda khogi magi laiba khongcha sidaida koi taramna opina bagi adugumba yamna chawba haidi koina yamna unexpected oiba adugumba kalgi magi development amade khoi ur aduna masina taidi akhoi je positive side lomda madomda changjili haibe simadi khoi khangminare aduga loinena aidi yamena changan jaroi khoi gi framework adagi aduda yamen changan jaroi haidi magi khongchet sidi amdena makoina politically thamjaraga su akoina madu politically yeng manata as an akogi individual moina adu manipur stegi akogi pokkiba adungba lusingba moina ai admai dum yengjage aduga magi lusingba gi thaki haragadi irabot ki matungda khwaidagi akogi magi popular oiba akoi lusingba singi marta masi amane khoi lambi budi managidre irabot na akogi class ki politics tawgi baneba class line da aduga mana akogi ethnic ki haitare furuki adugumba line the politics tawgi ba makki wane khenabadi dum laiko aduna ngasagi aduna irabot ki matamda right to self determination gi wafam se masisu irabot masamangna haiba wa ma ai haijage man harisi kogi maning tamba bharata maning tamba manipur haiba saidi yaromin swadin bharata swadin manipur haiba se masi magi londagi hairagasu matamdugi magi party no warep lawe right to self determination se aduna lawi aduna madugi matungina mana slogan semakba matamdasu akogi ningtama bharata ningtama manipur haisi marona ko soviet ki akogi magi nationality ki question stalin gi madudagi su ayam lawraga tawgi bene hadi magi sigi wafam je right to self determination je adu nagagi su dum maduda ko influence to wafam dum lerangani ayam base ko gi soviet union dagi swaidi mami yam tabase se dum urangani right magi socialism gi koi socialist ki loan ge scenery se sisu adum akoi dum khang ba pot ne da kharamna ko gi lambi si ngasagi lana sakiba kharamna chumna sakiba mayam di lei gre ko aduna matai du da ina irabot pusinjari di kai no hai matamda masigi ko gi manipur gi threat adu awang no puki achongba threat ama yamna sathiba manung mapan gi yekna ba singdagi khutta taga dore harakpa matam sida madai de ne mana ko gi igiba akogi saida yauribedo masamanu sarkido hadi mikhapon ba koidi apun banatana kari leri thengna ba sau sau apun bagi joi ka harido madude yimphom warakan 1947 da November ki tang kuthra da akogi tangkulongi adugumba lusingba degi ngasagi tongan tongan community punamakki lusingba mayam je pundana MDU de United Front chemri ne natra maduda kogi Nagaland da satna ngasagi Manipur gi matang da Nagaland gi matang da maduda khanadana kamai tawdana kogi ching tam da leiriba punamakki ki kamai tawdana koi apun ba sat kadagi haibi waga se do legri ne aduna aina haijeningi di akogi uzigi thengnariba hojik leiriba threat si manungi oiba akogi sigi threat si nataba akogi mapan gi threat si yam chawe madu thengnara bai da makta hoji te koi awang no pokki ona Manipur ki wanate akogi Nagaland ki wanate awang no pokki oina si punjal laudragadi punna le min haudraba punna thengna min haudragaba adu aragadi akogi future jam sathine luiba ko aduna ai amatang haijage ngasing rang I bane aina magi kanuda thengna paper de thengna si kari haige bu sorry koi Nagaland gi wani ko Nagaland si koi LP su le re adagi tongan tongan ba koi LP de natana moi de koi kanu su le rini koi RIIND Register of Indigenous Inhabitants of Nagaland le rini ba ko adu masi mayam su le re adagi chaw ba NSNM gi ama ani chaw chaw ba mayam su le re
adu mayam si leitana ngasagi magi nagagi damakta haitare masigi damakta moina pukhulai si chahi chu yam kuire ko aduga asuk changraba chahi sigi matung sidaida handaki magi je ko agasa da ibani ko anu ji mayam haje agasa da ibasi mek cham sieng na thorakpa adan mana sida haibasi am na pajana hai kenoda Nagas are increasingly reduced to wage earners, tenants and consumer. When wealth is concentrated in outsiders' hands, political autonomy becomes a might. Ko loina maksi Nagaland gi lairiba si irang si kansale gi matik kedoro ge bu adi ko gi sakti legra mayam ji ler kasu Nagaland du de mi gi khutta tasala pi changji lektana akoi kan bi ona law hore thengnaramba purup amana sukchangna tenar pada hoji iro loibda koi kan bi ona law risi ke ngasi Manipur su koi kan bi hai bagi kholau si yam toin haidana ko aduna ngasai ko na sovereignty gi hariba adi na ngasai gi ko gi हाइबसी इवन इराबोट की सोवरेनिटी की वफम दो ओसागी दो कोई राइट टू सेल्फ डिटरमिनेशन दो मधु लोकथोक की बा कोई की पार्टी दो मुना समनाय द मधु अनडिवाइडेड कोई की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ना लोगी वार एमनेवा अदो इराबोट ने हिंगे दे लोकथोक की दे इराबोट ने सिरकान ददी मसिदी नेशनल यूनिटी की क्वेश्चन दा मसिदी अकाइबा लाकदोरे हादना लोकथोक की बनेवा को अदना आइना हाजनिंग दी कोई की मागी पॉसिबिलिटी मसी possibility hai tare ko masi lapthora gadi regional autonomy state ki autonomy adum da oina magi demand je dum da sat kre hadi aduna tra gadi lambi si option ji india ge le option je leite hai dina aduna ina lakchani gi di akoi gi yau si chang na horga su maduna koi gi lambel urakta gadi lector gadi madu so koina madu leitri badu gi maru maram du kari no hai du punna thi dok mina ba changi dina ko aduna ina thamjani gi di koi awang no poksa masi lisang china koi gi magi mayolenga ki madugi gross negligence ama koi hiram khutimakta leiraga lakrabadina hojikti proof khudimang ngasi wari ban nangi ba punamaksi ngasagi makalam na hingbangam driba ningtam na nuai na hingbangam driba si punamaksi koi punjalaga thingba natana atop lambian leite ko haise masigi message du su hojiki koi gi al bunga haitare ne muivahada masi koi gi phorningi adugo mahaki lamjing makada awang poksi ingtampa santi leiba aduga yamna mathona phaba adugumba koi gi yam united oiba hadi irabon ai ngasai jagi united front ma sem dan tawgiba adugumna hadi fruit masenje amaga mating pangnadaraba share tawnadaraba aduragadi lambelam ta leite lambelam ta leite di keno da fruit amakhakhtang koi gi hagalak pa yaroi metai khatang koi sagalak pa yaroi adagi koi naga khatang sagalak pa yaroi amakhakhtang sagalak pa yaroi maramdi hojik adugi sagalu badugi kon madedi kari da lagebu ngasi dukan khudimak sida yawni mai sida yawni kari han yawgebu akoi gi outsider owns stores Nagaland wani ko 2025 ki wari ni store khuding mak semasi mapana ko gi loin mak si man owner mapu oireba aduga maman su kanana lepi mapana lepe mapan gi music na uziki lepe hadi nagasing na chari ba thai ba sel ba punam ski maman sidi akone lepsa bangam dre mapana lepe aduga supply chain khuding mo control tawi adigi loinana akoi gi magi khusuman chichu mapana lepe aduna punamaksi akoi khutagi tapna chalakpagi changji wangkhalakre adu local gi lairiba akoi gi nagasingi adungba entrepreneurs para entrepreneurs me amdudi masagi sen khaibi bagakta da extortion adagi mochi lut tobi ba phubi bese be mayam ji tobi da masagi lambi dagi munba lakpa tobo mayam sina mochi di lona maksi mapana kar chen gi adagi brain drain to ho mayam ma adagi naha mayam koi gi lambi da lutar or pa kholak pa mayam ji lerta ngasi di phajagra ba koi gi masagi nagagi lejaramba cultural gi magi lejagi ba adagi magi identity gi sagachai ba punamak to madu krai wai da koi gi masi erosion ama thopa gi wasi masi achu the ne masi su koi yam kumna ne nagadam ni yawe ana aina pijaningi ba aigi aroi ba haitare hamra onji aroi wafam di koi magi manala pa khongchat si masi na maram oidna Manipur amasung Nagaland loina awang no pokta koi ing tapa santi leiba amana amabo koi gi respect tongna ba adu community sing si amana amabo koi gi masagi distrust leina ba division gi mong da leiba politics masi koi gi yam inclusive oiba makal gi message inclusive oiba politics tawdana koi gi future day koi pundragadi leite ko yam divisive line da sectarian oiba line da natraga ethnic line da satlagadi lambel leite budi kudam du de koina lesang sina dike long kan state koina ura abne aduna madai du da thamjara kanda hoji koi punna thengamina ba punna sakhon mina ba punna hingmina ba haibasa masina madugi kholausi ohenninge na thamjai okay punna chamina ba gi wakhalon have tar unity gi adu bo hairi bo wakhalon si kadai phokba ya gadage
यारोइदगी हैबगी वहमदी यम लेरे अदुबु महाकी खोंगचर असिदा मणिपुर की तोंगान तोंगान बा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन मिपुम खुदिमंगना माकु वेलकम तौबा अमदी माकु उनबगी थौरम हाइब तारे टीएनएल ग्राउंड दा बाक्सी ग्राउंड दा हेलीकॉप्टर थोंगे दिमापुर की एयरपोर्ट के पैरागा बाक्सी ग्राउंड उखरुल दा थोंगा मतुंग दा कोई टीएनएल ग्राउंड दा पांथोखिबा मियाम की मिफम दा मी मयाम अमा तिनबगी विजुअल मियाम न उबी रहब तारे अदुबु माकी खोंगचर असिना कोइन मणिपुर दा मयाम से पुनसिन बगी मतम दु यौरे हैबगी मैसेज पीगदोरिब्रा पीरोइदिब्रा हैबदुदी याम चाव वहंग अमा खंगनी केनो द मतम सांगना ngasai gi sovereignty gi naga sovereignty gi nataga naga peace process ki even ngasai gi ceasefire phau ba chahi kun gani pan phajala ba duga framework agreement phau ba chahi tara mapung phara phau ba se stalemate lere and it should be settled as soon as possible with the intervention of international arbitrator have you often sing mamang chai da phongdok ki matung da mahaki handa ki khongchira sina hairi ba mayam du tungoinaram laga koi manipur se ka hendra nungsi sana laimina gadab ne have gi wakhalon da lakpa adu makal gi खोंगचेन है ना येंग बंगम गदुरी ब्रा है भी वह हम दुनी यस मैम ना माबू appreciate तो बाल as a leader हम वही ना लेर पुदुरी आये तो वो how कि बस ही क्या से ता for example तो कि बक crime मैम सिंग zup ना गा हरी बाम he should apologize to the people of Manipur गा ना हरी मरु वही ना नागा के leader मैम हाथ क्यों मैम सिंग अदू मधु apologize तो गदा बनी है भी वापम अदू गा जिलांग कांगू ना ताव मापम सिंग से ता कैम का साधना नसाएगी extortion तो भी आना बाहाईवे दगी सेल लो भी आना बगी वापम सिंग मैम हम तौरी मैम सिंग सी मसिक दमता लाले है तब है सिंह मैम फोंदोरप चाही खुदी फेब्रुआरी की तांग तरा तरेता 2009 थोकीब थोदो है तारे डॉक्टर किशन की स्टाफ अनी हाटखिबगी टोकेन राजन हाटखिबगी चाही हंदक तरा तरुक सुब कुमोन थोरम फेब्रुआरी तरा तरुक खुदी पांथोई है हंदक से पांथोई अदुना पांथोपगी थोरमसिंग पांथोईबनिना खोंचेट असिदा यस याम चाउबा लीडर अमा लाए अदुगा महांग ना नॉर्थ ईस्ट पु अरगो मणिपुर पु नुक्सी जान बलंबी तो पुसलप याय है ना दोंदा फाब माइके खक्ता येंगदोरिब्रा केनोदा अफब मयाम अमा हुजिक लास्ट मोमेंट तरप तारगसु हाउखिबा सोखिबा मयाम तरग तौखिबा एट्रोसिटीज मयाम दो खोई ngasi mahaki khongchet asida काउथोद्रा नत्रग मधु हुजुकी ओनदी मधु कितंग साइट थमन फगनी अदुगा अपुन बरोम द संगठन मन फगनी कमाई थंबीबे आई उजन विसो लाक्से राज हाउ हिबता लान गिबसिंग से काउथोकुना दी यामदी फै ओके सपोज हुजिकी डॉक्टर किशन की माबु हाटखिबा दु इंक्वायरी दो आई सामग यावखिबनी 2011 12 का दुआई दु हरेबा मधुगी मधुदा तौखिबा मवोंग दो यामना regrettable ओइबा यामना नुआइतबा दु म थोदोक तौखि हरेबा अदु तौदी इवन करी हैनी कोई मैतै खत खल्लगा मधुदा यावबा तांखुल मचा अनि अदुबना खाइदोगा थमौरगा कोई मैतै टारगेट खल तौरो तौगिदुसु एकोइना मधुदा थेंगनगिबदा याम नुआइखिदबने हरिबा अदुबु अरिबा वुन्स दो ओपन तौबै महुता हजिकी अनौबा फ्यूचर द करी लाकदगे अदोम दो खनबना फाब्राइन खले हरिबको अदा अखोइना येंगदौसिदा भारत सरकार की मियेंगसे सुगुम्बा बॉर्डर स्टेट ता बॉर्डर एरिया लेबा सुगुम्बा इंसर्जेंसी की मूवमेंट सिदा करम्बा मियेंग येंगे हाइदुजु हरब चराकोम खनजे हरिबा इंडिया इज इमर्जिंग पावर इमर्जिंग दिन पावर अचौबम ओइरबने हरिबा अदु इंडिया का गुड रिलेशन थंबसे इवन चाइना आसु सुम पामे हरिबको अंदक से नॉर्मल सी खरा रिस्टोर तौरेदनको चाइना का होजिके कनोदा लद्दाख ता तौरुबा अदु मतुंग सिदा अदा होजिके ग्रेट गेम्स ई साइडना लई अम लई मयम पारमनी बार्टनिल लिंटनर हाइबा माइ मामिंग द जर्नलिस्ट स्वीडिश जर्नलिस्ट मानी इबदुदा हाइरपल्ली होजिकी कनोसे मुइबा सिना ngsaigi northern Myanmar की border से चाइना क्रॉस तो 1967 दा कनो मा क्रॉस तौई माबु होजिकी PLA की वैली है बदी होजिकी कनो की चाइना की आर्मी PA की मोई ऑफिसर सिंग लागतना वेलकम तौबा मतम दु द मखोइबु जुमदा चाइना द पुरगा मखोइबु ट्रेनिंग तौबो खोपै वरिगा हर पल्ले हरिबा मतम दु द 1967 दा लेरंबा चाइना की मियेंग गा होजिकदी याम खेनरनी हरिबा मतम दु दी especially communist countries in Russia, USSR or so China or so communist ideologies in a quite a payadana Pitri Puramata pushed over Sandokna Honor Bomatam Nehariba. Aduma so Madam Wagani PLA ideologies to Manipur PLA to communist ideology the Sagala Midna. In the same way, NSN I am so communist ideology says China Masi or Togadabani, Masagi.
ngasai communism gi theory khara leidana exploitation of the peasants for workers or by the capitalists kai adu gi ideology da torambani ada hoji NSN IM gi se kamai tongna su yam na moi gi communist gi ideology jo hoji se leidibra leitabra haido ma koi khangdre ko ada aina haining edi matam du saina na NSN IM bo su PLA bo su khusu khulai gi khangde amage khangde mateng pangame haba ada hoji amta pangidre hoji kholki leiba situation siladi madu China na mating pang ho moi loi na khangna ga do bani na India na madu irritate na mo na nungai roi saulakani hana koi mating pang de hariba ada hoji leiba situation kano sida India gi mieng se Jammu Kashmir de yang se ko Jammu Kashmir se autonomous waidan masai constitution lermni masai flag lermi ni dana ko 2019 gi hoji ge constitution amendment of the article 370 do koi abrogate tawre adi matung no constitution leitre kana adana Jammu Kashmir da ya gidra poto Nagaland da natraga naga ge da mukta yarakani habse ai dikya thajade kaina habda India ge da mukta di territorial integrity adag India ge unification se unity se is more important than any other issue adana maram oidana ne ba hoji ke haiba dialogue se direct tawrisi word ba direct tawse da India ge aina sum ubada approach any kind of kari hani kano se yaragadi accord tawraga peace tawraga negotiation tawraga tawba ngasi noni su hariba siumage peace ki process ama negotiation ki process ama tawraga lalawu sing se mainstream de purakna bo hone hariba ko base koina Mizoram do ore 1986 ta Mizo National Front ki movement ju yam chawromi bani hariba adubo somehow understanding laidana loigre bodo gi loigre aga Tripura gi loigre Manipur da su khara dum lai kuki gi ma laire sina tawa mejai gi su zum asai gi su haigadra ya ceasefire agreement tawri dana ko adana India government gi yengba mieng da ekhoina lairiba insurgent singa ekhoi gi India gi security forces ka khut thongna dana mi siba na ba tawbudo Madi is more expensive than the root of the peace process in Khali Hariba. And the peace process in India government yam important oina Khali even Hojik Chhattisgarh da the Jharkhand da Andhra da Maharashtra the next slide ke movement se India government gi yamna akan mo khongthang da gi kana to budagi andak su ikoi dana ga sa gi next slide ke leiba mi chani mu so leader mayam surrender to gi dana adu rehabilitation program tawri hariba ko kaina da India se yamna mapangan kanba adugumba leibak amani magi strength se koi insurgent si the leiba mi mayam su mase phajana understand tawbu tabani realistic oiba tabani hariba suppose hojike NSN gi kano se hojike mo yanadre hana khala seba yanadra mo kai tawgu du no ngasai ge kari hani khoi ge lungu manung nga uptura leibu gum bani hariba moina Myanmar chalaga kari hani India ga me mo fight tawgu ngadra adra strings India government the age is on the side of the government of India never adum what is habage adum India government no yadraga di adum hadra sum sala irimni ngasi hayeng si su moi solution lega do mande adana India government is dragging its own feet maduni hena India government gi oina di hojiki hariba flag pitho oba constitution pitho oba maduna maram oidana ate gi su demand laka da ba mayam da hen hetek oiga do bnina masi kari hani nego smai ta on peace process adum drag on to busini hen moida advantage le na khanma mali aduna not only NSN ate insurgent groups na su mase khara realistic oiba darkar oi realistic oidraga de isa kari haini Manipur gi khangde any territory amagi khangde development yam compromise ta oi hareba extortion lag pasina maram oidana peace and stability leita ba investment lerta ba aduna hojik akhoi gi naharon horaiba mayam sing gi aspiration se yenguraga de akhoi je peaceful oiba investment yam to ba trade and commerce yam to ba industry yam laiba adugumba gi situation ma ecosystem ma create to butaraga de ekoi nongoi paidana adum Bharat Sarkar ga ekoi thengnani habase masi su khitang khantaba chumi ngasi khabar yauriba Arunachal Pradesh ke leiriba Changlang da Indo Myanmar border da most probably Assam rifle no waram go male kari haini moi ko kano se hojiki drone sin nadra mi manga hale ga na hai su wariba hojiki warfare sidi isa salaga engage to with darkar leitre hariba drone ngakna war to khalam ne hariba asigo mi India ga mi strength sisu understand tawraga masi ekhoina karamba approach to gada ge je khitang realistic oina khalhan ningi haina mai do ya roi be round thamjage okay hena
realistic oiba approach hai batare to bo lai waham ji Manipur gi ko tha ani chahi ani makai helaba Manipur gi crisis sigi crisis sida su ko gi ngasai gi separation gi separate administration gi demand am lerini division gi wafam ni tokai tabagi adana tokai tabagi irang haigadra maduna maram warga thoi irang marak sida tokai tabagi demand torgi marak sida hanadagi ko tokai ba Manipur ki tokai ba lam loktoga ngasai gi nagalim sabagi wakalon puba mioi ama Manipur da thazalak pasina maram warga Manipur da maruina particularly very dagi am chaupa strong opposition and reaction laktana sarang na ba ma tholakadra nauna re-germinate torkadra haibagi mayamna speculate to ba ko media report khara da mak thengna jani tar mapan gi media report singda madumak ti oidre hab tare adubu live wafum di ai ujanu class ujanu ni ngasai gi khongchat sida khongchat and timing hai tare timing se ma hai besi 2010 na su satpa haisang pu yagedre khoti honaramaga maugeta irang thokna dum changi dre hab tare aduna adu dugi long pending oiba long overdue magi journey ama khakni na haibasu lei aduna long overdue journey to hojik matam chari na lakpo godori bra kana to matam durdi center to congress lengang ni state to congress lengang ni adu state congress lenga ki stand ama number morga changba yaroi habagi decision ama dum logi habtare adu hojikti Manipur state lengang lejetre haidi popular government lejetre habtare koi PR ni PRC more or less central government dum hainari ni mam aduna sigi timing si gi lauraga lakpa dum laba journey on yengadori bra natraga sagi long pending overdue do madu fulfill to hanbo ni yengadori ko mai thame bi natraga timing si gi kudong jab lauraga lahan bane ni yengadori raza ina khanjabadadi handaki Mr. Tungalen Muivane Manipur da lakpa sida khwaidagi khoigi conflict ohen gi da basi kwai chawba maram haiba taraga di ina khanjabada khoigi framework agreement 2015 na siga loikhra matung sida amuksu 2017 ge agreed position tholok pase NNPG gi ID shift sida ge horok pani hana khali okay sima atopa ma dana ikhoina hoji mamang du haibi khre du aina ethnic aspirations or national aspirations of communities in the historical context amada yeng da badiya da sima karigino haiba matamda aikhoina historically pending over questions mayam na thallaba northeast india ni haitare adada state na ngammi haidana man khulai sidina dana namdha ba khotha ba that's a different story Armed Forces special powers ex Manipur da shen mo khulai la hoji mapangal country ngai da dum ithok thok thing da dum 58 da dum lai khrabni haitare so government of India perception the periphery frontier oina Manipur amasing northeast ki lamjing ji yengbai haina bisi dum lai ba aduna ni khoi ki 29 months yauraba hoji ki conflict asida su thoidokna Bharat Samvidhan the people fundamental of constitutional provision basic thing sipawda ensure towning bagi yam ka hanber rigor ado aikon uba ngamdris right asima adana political movement sing sigi loishin baji amana khulai tharaga loishin ba halaga loishin ba ma natragana makhoi gi political dignity du ngakna political dialogue amagi through the loishin ba ma madudi government of India gi magi prerogative tare adubu Armed Forces special powers act 1958 de hujibo lakhiba matam dadi lalhogi khulai gi irang si loishin ba ngame haibdi ekoi haibi adu mandi that is one reality aina lakchaning ba se ekoi gi movement toriba singda ngasi gi discussion ji mi soidana ma khoi naga chinaw su yengane na khali ekoi na khanjaba dadi ethnic enclaves da dum toro ihau to ba sigi feasibility se masi kadai phoboi khoi bu pu kadagi haibse this is another important prominent question that people who are engaged or running this movement should think about okay ako ethnic enclaves sagatlaga ethnic enclaves to tang your political dignity and aspiration to tang ingani liminary ba overlapping communities mayam du di akoi uroi haiba say is this a feasible method of doing a movement masi 1960s the leram da bai 70s the leram da bai 80s the leram da bai but 2000 ki matung da di this is becoming a very important question to rethink aduna handak lakpiri ba khongchat si ai wakhal da di this is an opening for the communities to talk hanagi venomous oiba wangangna ba thi na ngangna ba mayam do hoji phaminari sineb unari sineb so I think we are evolving adana politics is the art of possible hairas politics the permanent enemy shu leite aduga politics oithokta ba haibada su leite haibanina ai khoi phaniam na ning ba kai ba phibam da leirabasu ai khoi gi tungi
wakhalon dumadi ngasi so khoida mangdri haibje thamjige matam yam leitrabanina aina haining base ngasi gi Manipur amadi ngasi gi north east da uri base yengada base karino haidi inflation ai gi term the inflation of identity politics ko okay ai khoi gi pot tang haibdo khoi pot ji tang he paisa je yam maman je khoi gi yam season re haidi pot khitang phangi ado housing wari ji kaino haige ta de identity politics yamarang kai re it's an inflation of identity politics and this is not leading us to a good probably end aduna masima haining aduga maram aduna hojiki akoi uncle muiva has a historical responsibility to tell the younger lot to tell his future generations his future leadership that you should aspire for the idea of Northeast you should aspire for the goodness of the people in the region madugi vision dugalona namana sathiba taragadi I think he will be regarded not as a Naga leader only but as a larger leader of the region masi ozana sungasa haibigo it's a historical opportunity and moment for NSCNI to shift in fact the classic position of confining to one singular insulated identity sima aduga akhoi ngara ngasai gi akhoi uncle muivana piba message is my generation comes and goes kama nation stays adana housing ngasi gi spectacle haiza batai ngasi gi okhul thoiba thodo asida akhoi gi adugi national consciousness ki akhoi gi yamna kanba safu adudi piningi haibase message aduda yamna ai chakhi be adubu ai gi national identity question di lehorani haibagi wafum ama pukhalei asumna sumsum sangak pasina aina khanjabada north east leriba akoi Manipur da leriba multi ethnic communities mayam se kuki oro mete oro naga oro whatever hojikan jiti community wa khadang ngangnare which was not historically so akoi itihas ta maning halai yenguradi community was the yam ngangnaram da bani we were talking like a larger political body ada hojikti yam pikthare akoi kudi moloi pikthare maram aduna ethno-territorial political objectives and ethno-territorial legislation semba se lairiba world ki constitutional provision singre su yam kan encourage tawroktra ba moment amani aduga masi yamna success over model amasu natiba karigino da sugumba ethnic consociational federal model singse hen conflict thopagi evidence am lai haiba maduna hingminere community me amse a loose confederation amagi miyengda political empowerment shared rule haitare adugi miyeng dagi chatlagati ngasi multi ethnic oiba mifam mamang da uri base masigi one talk se adugi shared rule shared existence to adom na miyeng jangmai matam jaure ethnic enclave ta ngau base khoi kitang maning hanna ba hoda ba mamang lomda inclusive ina changbagi matang adu ni haina thamjiki okay yam phaja hum singni maruina kui ethnocentric oiba natrage ethno territorial political oiba politics ha tare ethno territorial politics ta changjan bagi mahota koi apun bagi oiba pun lemina ba yaba ado makhal gi koi gi ka ha tare multi ethnic society am oibne pluralistic society am oibne na madu gi pluralistic oiba wakhalon je da hena injen biramba adu injen laga maya sibu hena streamline to biramba madu gi maru hun biramba mathau tagane habi hum singduni adubu ngasi yengbal aiba mayam singa tare ang masamang na ethnocentric oiba na tra ethno territorial oiba approach mata nagalim haugi dream toruba madugi tongan ba constitution legadabni madugi tongan ba flag legadabni aduga high riba element animak non negotiable ni masid negotiate to suya yaro habi wahum singma stand later ba phauba sida high riba leader sina lak matam da maitei dagi obi maitei pangal dagi obi kuki dagi obi naga singi marti obi mayam sina challaga ngasi ukrul da TNL ground da pakshi ground da walk tana ukrul gi TNL ground da mifam yauri basida mayam na phamba matam sida hope amalai hai tare hariba ethnocentric oiba political process amada salu ba myo yamo oiba taragasu hariba misek asina hariba misek sidi mayam expect torga phamba hai tare we are expecting something out of you we are not naga but as a brother as a koi puna leminar pa community amoina we are expecting something out of you haibagi wakalon da mayam puna phamina ba tare adro sagi pluralistic oiba aduga yamna apun bagi saktam utpa aduga sagi hata tuan ba culture mayam gi reflect to adu mi phama matam hangna chair tori ne hadar man phamimni maha masa mangna phongdok chabang amdarga su ai ba cherol maha ki loina bina phongdok pa targa su maha masa phibam sopuna maram oraga yam kana ngang bang amdarga su aduna mayam na expect tori ba se maha soidana ubirang mane khambi bra adu ubirang matung sida mana chayol ama muk leigadori basida
खरा मयाम की ओइबा अपुन बगी ओबा कलेक्टिव ओइबा डिसीजन खरा तुम लौबी रम याबगी ओ थोप लेब्रा लेरपसो इलेक्टिव जादु अखोइना करी करी एक्सपेक्ट तौरगदी कोई अपुन बगी ओइना कानगनी ओजा सेन कमाय थमिबी माकी 7 days मुक नतक 1 week मुक लेदुरिसि अने साइ थमजखरे को इराबो से सेंटिनेल ऑफ द ईस्ट इन हाइने अदु स्वाइदे हाइबे नते मपान दगी अदुगा इंडिया दे याना ना कोगी चीफ मिनिस्टर ओगिबे केरला की कम्युनिस्ट पार्टी की लीडर दुनसु मफम मखल की रेस्पेक्ट अमा पीखिबा अमने अदि जोति बासुना गजे अखोगी उबद खोरमे हाइने अखोई अहन अखोगी हलमले की तबा मान हाइबे को अदुना आइना मासु अखोई इराबो सु मागी ngaliंगी के पेरसिददी मासु इथनिसिटी सिदैदा खरगा दुम मा मिंग चंगे अदु माना मदुदगी थोरा मतुंगददी माना लोइसनगिबा पुंसीदुदी मदुदी मागी आइडेंटिटी से अखोगी मागी क्लास की आइडेंटिटी द चटखिबने हामबगदी मासु इथनिकी खरा आइडेंटिटी खरा सागन बदुम तोरमी अदु इरोलोबिददी मासे समनारे मियामगी लीडर ओइकेबा अदु कनागम फ्रु अखंगनबा फ्रु अमखकी ओरगदी अदु ओरगदी ngसागी मियाम हाइबा पोतु अदाइदुदा अखोगी division thore edana ko aduna magi politics of koi division ji morta politics of vision adu vision du karma vision no aida entire north sigi miam sigi haidi lisang sina awa ana loiner aba adigi lisang sina koi gross negligence ki awa ba mayok na ba asugumba koi gi miam sigi apun ba collective oi ba madu aspiration ma lerise madu purga chat ki bor gadi madai du dane ba koina asa tawrise aduna lusing basi makal anini aina joy haijaba koi gi lusing ba kharadi koi gi masi sigraba matung bauta magi wakalon dudi madu lehobunina hinghobunina masi sibanai deba adu lusing ba khara mana koi gi adum hing dum sibasu yaurine aduna koi sina hingbabudi koi gi hing na sibabudi sina hingbana hena phayeba ana irabot ka koi gi kanoga nangi ko gi jiki german gi hitler ga khenari se hitler ding antana dum hing ning adi adum sira bane mati matam du da adu irabot ku bane cham chamba irabot nga sibo hing na ko gi kali se matam du da ko gi hitler du di proof amakhaki dam dum taw du da mati dum adu da loi re ba ko aduna miam hai bisi adune maru na ko northeast ki miam manipur ki miam nagaland ki miam punamak se awana tarba ko gi masagi madu ki chektheng na ba mayam sigi mana common loina lariba koi aspiration do madugi du represent tawdana madugi lusingba ama koi aroiba matam sida oheningi haina ide du main thamdan okay so everybody is expecting something out of him have tare maharpu manipur ki miyam na irrespective of naga khaktana haibana tab tangkhul khaktana haibana tab manipur ta lariba khundari ba miyo ayam mana maharpu yaning basu yarom ba yaning da basu yarom ba hairib mayam singa sina mase afaba great leader ama khagni great leader ni hai haina loi lowe ha tare do lobuna mana warga si asugi am mayam na koi tangkhul khakta na tana tonga ba community ki maitei pangal gi and other communities mayam na chalaga ukrul da mahak wokpa mahaki meeting ado saru yaru ba ha tare saru yabase da everyone is expecting that we should live together ethnocentric web approach thado ga punale binabagi aduna mahaki nomin manga tarung ni lege tori ba somdal gi maki birthplace ki native village ki khongchet asida aduma makhal gi punna lemina ba hingmin ho ba yana bagi apun ba manipur se nungsi janna lehona ba yana bagi decision khara larok pa taragadi he will always be remembered ha ta mahak aduma ningsing gal hogani aduga mahak su great leader ne haram badagi he will also be considered and known as greatest leaders haibagi leaders sing among them organi haibagi greatest leader ni haina one of the greatest leaders ne haina consider to hogna habagi north setang asigi the Manipur files ki edition se matang shar sin jarga asigi edition se mapung phan bi tamang tawja homak porobista amukana tha so phunuk chere appreciate you joining lor neighbor pun marsunga asigi edition se kram to bi SKTV Manipur gi tongan ba social media handles in the join to bi raka comment amadi feedback tha bi rak piya gani well ladies and gentlemen thank you so much for joining us from the other side of the screen until next time this is Nongthombam signing off kurumjari